Tipra Mothani Assembly o Batayi Faine Khorok Chitham MLA Rokno ADC Hapangni Bkhakti Borom eba felicitation khaijaka. O Pandawo ADC Chairman Chati Kathar Musungui Chengi Rekha. O Pandawo Phaimanjaka ADC ni CM no karibo EM MDC tai ADC Hapango Shebokhai Tongnai Rokbo Manjak Phaikya. Sri Komal Poloy to kindly take his seat. Sri Komal Poloy to kindly take his seat. Amun yak ulo sini borong menang. Amun yak ulo yang sini yang masang Komal Poloy. Sini MLA borong menang. Patang lalu selamat ya. Sini MLA, dari sini yang fisari no kerja kalian dikali, bisa sini yang fisari no bisa jadi sini borong menang MLA. Sekarang Honorable MLA Bonong, saya pun yang belum sini borong menang Manok Deborma. Ganesh Deborma, Honorable MDC, Bonokum, Yagulo, Sini Deposit Tripura. Di mana di sini opposition leader Tripura Legislative Assembly ni sini masang Onimas Deborma saya jadi siwa kali angka deputy CM Hisari. Kalau kono di sini apang niongoi kata ham saya borong. Bela